ku blaya phi waro hakani ku video kwa open snyao che phi wada silet yong den kari Turkey wa karchan ko yaka Pakistan hakathma wada deb hadin wasika ke India yaka hawakam te yile ka India wapan man yaka wa silet tamden te ton paj yakani ku video hadu wakot khnang wayo tip iye wasakhyat hadin wada deb ka Turkey wa open snyao we pen yu dakikam wakarchan ko yaka Pakistan hakathma wada deb dei wa pha yaki drone ko cha Pakistan yo attack yaka India ka India da chrai bha ko halor ini wale ka Turkey we employ prakhat ki wo le ko kamte nei bha bon bha ki business we le ko waka India tang wada chet kala ko tang wakate won da silet yong den ko hadin wa pan yu ka India da ki kam nangkong hakatu ka chipau tarik ke travel business kam ki pick your trail easy my trip Wonder on wa Cox and Kings da kantu ki yaki nong India wam to ulai unki cha Turkey nei da wa support ko yaka Pakistan nei te won da khang ki le yaka booking cha Turkey wem md ule ki yaki booking wa thamele katulan rus ni de em da ki spa ngut ki nong India ki wada cancel yaka trip ki cha Turkey we na ki wada de book le de em san power person ki wada cancel yaka booking yong ki we nekas ni de emdang tam praspa ngut ki de khot ka Jane Lotus Group ha Gujarat Ahmedabad da cancel ki yaka plan ulai inki chatar ki dei wo ong wa mlai unki de ki chiki thau yong kari wa karchan ye ki nong chon yong i dei wo ong le wa kim ye ki ulai le thma cha border kam ki chipai tang wa ini to i wa khajiak do i wa ye ki ule nei banta kari wa ki chipai uwi ni ki billionaire le da kantu u ye ki nong India wam to ulai inki chatar ki dei wa pentip le wanin usnem ka Turkey de yok ko kam wa 100,000 crore tangka na ke India langba ka tourism tang wa manda em ka India hakathma ka wat wa yin karchan ye kinong chon ka India we da ong ule wajan da panem kam he ko ya ka ti ka poisa upha tirya le ya ka Pakistan we ka make my trip da pentip ko le wa ki wa cancel ya ka trip cha Turkey da ku ki kam da ars pa san pau person we ki wa book thamele da hier ki kam da ru pau person we mto duite ka go homestay le da pandam ko ye ka partnership wa ki Turkish airline nei te wan ki wa khai so Apple hapune le da boycott ki yaw Apple na Turkey we de le ki ye ni kam chi benta upan yu wa ki yin lang ki wa ki chipai ke India dei wa ong le wa ban wa thet yaw so ki nong chon dang la wa yang yaw so na Himachal Uttarakhand Iran wa na ki wi wan ki thau nei te wan ki wa daik sir hanok naw le da pantip ki wada kantai ki bru wa thet ye ki Turkish design we de pantip ki le wa ki wadai le de dep ya prakhat ki u boycott no ye ki mar Turkey we mto du itele ka Jawaharlal Nehru University le de panbana ko wada cancel ye ka memorandum of understanding wa ka Inonu University ka Turkey u ambassador warim ka India le da ong unne kasngi wa ka Turkey to u prakhat chwa ko arsin chwa u karchan ya ka Pakistan we to utip ko waka yi kari le business ko waka India ne waka Pakistan ne kamte da bon bhaki wakwa wo boycott ye ka Turkey de wo ong waka le business ko waka India yo pen biang tir ya le don hi ye ki nong chun ka India hei por wa em thma te kam wa man katte da down bha ka business ka Turkey kham tam ha ka liang tourism nei te idaw da silet yong din ko wakar chan ko ye ka Pakistan nei bha ka ya le business ko waka India wei bon bha yo nong ko na ka India tang waka tuwan da do ko ki inong wa jo yo ko na ka India te do kini dan hi ye subscribe like we share ye ki video khub le chibon